Nokutogondijo nagira ngu ninzimba ebigyere hatoyo nabuuza ngu nindwara ki yagira ngu nomwita Grace kuruga Kahoko. Hati okuzimba ebigyere nako nekuretwa ebintu bingi. Konka okuzimba ebigyere tinkumanya tiyatusobora oba nazimba ebigyere byonka ninka nazimba okuguru kwona. Ebyo nebintu bibiri. Hariho omuntu kugira nti nezimba ebigyere obuzimbo buri omu bigyere byonka, hariho nokugira nti nezimba ebigyere konka ari kumanyisa nti n'okuguru kwona nekukora ki nekuzimba. So ati twagenda kuki yatugambira nti nazimba ebigyere byonka. Ekyo nekitera kureetebwa obuzibu omu ntambura. Hano oreba omubiri twine system zibiri ezikutambuza amaizi omu mubiri. Twine system eri kutambuza shagama. Hati shagama eyo kureba yanetambura omu mubiri ariwo amaizi agakurugamu. Hati amaizi ago garugamu nigaraba omu miseege shagama mwe kuraba gazo mu nyama. Hati amaizi ago gaturamu okumara obwire buringwa omuntu nahaga tandika kuhaga. So ariwo system endijo eri kurundana amaizi ago gona agaraba omu misiri egagaruzeyo mu system, especially system ejo netagaruza omu mutima abokuba omutima nigwo gupika eshagama. So system ejo nerundana amaizi ago gona agaruga omu misiri then egagaruzayo omu mutima then omutima gubona gapumping out. So netera kukireba munonga omu bantu abakuzibikira system ejo eri kurundana amaizi ago. System ejo ekahangwa nti eine centers oba points. Amaizi ago gane gatambura egagarimu ebintu bingi, egagarimu obuchafu, egagarimu obukoko. Hati system centers ezo neziyamu obukoko, ziyamu obuchafu. Hati in most cases omuntu yaba aine nk'obukoko mu maizi agarundanira omu nyama, then centers zizimba nibo buturugunyi omuntu nzira. For example watera ensibo komukuguru wayekwata somewhere no uraka turugunyu kakushasha. Kyo kimanyisa nti obukoko bwarabo mu kironda kiriya bwarabo mu misejo bwatambura ati bwaza center yabukwata bwaretera center zokora kikuzimba. So ekyo nicho kikuletera okuzimba ombere. Then sometimes ariwe ndwara ezikwata enyama omuruzungu netira kuzeta cellulitis. Konka ejo tekumara bwire buringwa ejo yine kwata okuguru kwona etandikira akigere egumizamu ekwata entumbwe ekiberu okuguru kwona kuhaga. Ningiro mu runyankore gitamuta ngitugeta omurugana ne bageta entunuka oba italo neba neshasha munonga kihango munonga. Omuntu nabasa kumara nayo week oba weeks ibiri ebaruka amaizi ago garuga munka amahera then gashobora omuntu atunga obukwezi. So konko omuntu yakugira nti yamara obwire buringwa then ekyo nebetari ntunuka nenka etalo kiba kiri ekintu ekindi. So buri kimwe kinenda gura yacho. Oburire buriyo bwemisi obwine omuntu yatunga problem mu ntambura y'amaizi ago then yatandika kushasha amaguru abokube amaizi gari atiga kutambura ki nikagumiza mugaretera enyama ekikuzimba. Omuntu ariho okuzimba ko kuguru kona ninke kigere cyo nikirigira party yakwata yaba party nche party yonka niye kuza kuzimba yaba party mpango then party yona vo ekicweka cyona nikizimba. For example twaba twine nkokuguru kona omuntu yatunga obuzibu omu misejo omu party y'ekibero then nekimanyisa anti party yone eri ahansi w'ekibero neza kuhaga. Omuntu agirebe kuzimbe kuhage kumza ombwire bwingi omuntu yageza hona kumiga hati nikifobera aguma wekina nicyo kizibu cya problem y'amaizi ago. Konka ba omuntu bamuragurira bamweme bazi amaizi ago gatamburaje then tikikutwara na bwire buringo bwire bwinyi tutira kumanyisa abantu wabo ine problem nkejo wabo byari otungeka kapiro kuguru okuteka higuru amaizi gagumene gashuma. Omuntu yaba ine ekizibu ekyo ukwane kuhaganke kiro yakuteka kapiro bwaza kushesha nasanga kwakozere ki kwazemburuke.
Obulire buriyo obundi obwa kabiri bwo aliwo mubazi notekwa kwita obukooko bwaleeta okuzimba waba otabwisire bwo ne buguma ne buzaara kati bwazaara bwakanya nebicweka ebindi nebikwata omuntu nabasana kufa so aliwo emibazi tukubateera ebakubaha neba eryebikatu orundi neyokumira obukooko buli abwafa then emisiigura eshagama entambula gye n'amaizi ago gennyine genagambaho nago negatambula gye so mbwene ekintu ky'okuzimba nikiba nekiresibwa ebintu ebyo bibiri so nituba nitwenda tumanye ombwire bungi n'abantu abatugire nka accident omuntu yatunga nka accident kwaba okuhendeka ninka enyigo yasisikara yaruga omwanya gwayo netera kureeba okuzimba ninka omuntu wano otambula ekigere wakikuba abnormal netera kureeba partners zimba so ekikuleeta ekyo nti wafutaara then enyama ninka omubiri nekuzimba then gwazimba nekitwala obwire obuzimba obukurugamu so nekirigira ekintu ekyaleeta okuzimba so tiyatugambira ninka oba akafutaara ninka aliwo ekyamutiire akuguru titwamanya kimazire bwire ki nashasha so ebyo ebintu byona yanaiza kuraguza netuba nitumuyawo information ebikwata ebintu ebyo ekyakabiri nikiba nekyende obulire obwokuburaguza bukiri kare abokuba obwire bwingi bwebukumara okuguru kuzimbire ninka ekigere kizimbire aliwo ebikusisikara especially omunyama amaizi ago gakutuura so nenza kumuwa magezi yaba amazire obwire aize omwirwaro hati clinic eri kutera kukora bintu ebyo neberi olwakashatu akire baishayi biraba ari aha abashawo nebataha mubukiri kare bamukyebere aliwo nebakutera kukyebera omulabuzi then osamna orundi nebamuteza nebishana orundi bamutamuna busukani then bareeba obuzibu buri nkai babone nikirungi munonga kushanga ngu okitokiri niitwe konka twazagaruka tuzomukahuumura kandi kakye munonga ebi omushaho hamana takatwegyese bikiriyo bingi mutarugaho